Gledajte lako noći. A vidi života do kraj samog puta. Gdje ćemo, Sajra? Kako se zove mjesto? Trava. Trnava. Trnava, ja uvijek Trnavi. Trnava. I onda u Janju, jel? Idemo u Janju. Ja ćemo prvo u Janju. Ne, idemo prvo u Trnavu, pa onda idemo u Janju. Alo? Molim. Evo tamo se naočala. Wow. To pink. To je pink, baba. A žute si našao. Ajde, može žuti. Može žuti. Aj, ove su baš lijepe. Evo ih, ove su kod mene. Aj, kako su ove slatke. Hej, kako su slatke. Mislim. Manastir Tata. Bjeluševac. Koje je sad ovo mjesto? Ne znam. Kukuruz. Znači, evo nas dolazimo blizu Trnave. Gdje se to nalazi? Blizu Bljevika. Kome pripada Trnava? Aha, eno desno, Bljevik, Bijeljna, Teočak, Trnova lijevo. Teočak i Trnova lijevo idemo. Idemo da beremo šljive. Sajra, gdje smo stigli? Ne, zapamtila je. Zapamtila je. I eto, vodimo i vas sa nama u Trnovu da vidite gdje se to nalazi. Da što se skreće. Šljiv. Ne otvaraj prozor. Vidiš. Mašala, jesu rod. A leži ispod, po zemlji. I nema trave, vidi.
Znači, tražimo njivu, ne možemo da nađemo njivi. Znači, zalutali smo. Tražimo njivu. U Trnavi. Nena pogriješila skretanje. Idemo dalje. Drugi pokušaj. Znači, idemo nazad. Što je za pokazao kako zvuku? Ne znam. Pa možda pokazao kuću tamo, ne znam. Znači, skrećemo. A, gdje sad? Aha, nešto ne znam. Ne znam šta pokazuje. Da stanemo. Da probaju da vide je li tu. Jest. Jest, dobro. Našli smo. O Bože. Avantura. Čekaj, navigator, funkcionče. Ljudi, našli smo ljudi. Ljudi, zalutali smo. Daj lako, znači. A vidi života kraj samog puta. A mi je otišao dole na dno njiva negdje. Oj Bože. Ljudi. Evo nas. Aj, ljepote. Imaju cuk. Imaju cukci. Oni skloni za Boga. Sad kad cukova nakasta. A cuki. A nismo mi stranci, samo ti nas ne znaš. A cuki. Neću. Naši smo ba. Eno dole gajbice pune šljiva, neko je tu bio. To ubro. Je ljubavi? Šta si tu? Ne, ne. Stari, bježi, ako te pole, uzmi tvoju. Ja ljepote, Bože dragi, baš je. Mašala. Baš su rodile. Kako su slatke i ukusne. Ova prezrela, vidi kako je. On je otišao, Boga. On je vidio da smo mi uporni, da ga se ne bojimo. 3 šljive puna ruku. Ide. Hoći ti čuvat vrat? Ovdje smo dole vrat. Evo gajbice jedne. Sutra ako Bog da odmah i radi. Odmah sutra. Bog da kupio, da nije sjedio. Kad su djeca došla, da mi nismo mogla se naći, pa je svetom jedan dan. Bože. Viš kako brzo kupi beđe, gospodi rekla da nas. Još dok ja njoj zapjevam, kako bi kombi i odvrne na muziku, ono grmi do točaka se čuje. I mi pjevamo, vek zaigra i dala samo se njoj na nam bude, Bogan.
Ajde, sam tako pravo i onda smo. Edin prodiše kad uđe u Semberiju. Kroz Semberiju kad se voziš mora slušati BN radio, jel? Sada dolazimo u Ujanju, bili smo u Trnavi, nabrali smo šljive, sutra pečemo recelj ili tibesti, kako ko kaže. I Edo ovdje lakše diše, jel Edo? Kako mu kaže? Semberio moja u aprilu, ti si mene ljuljala u krilu. Idemo u San Siro na, kako ono se zove onaj kolač, dobri. Plazma šampita, kako li reče Sanela. Idem da ukradem recept, da pokušam prekopirat pa da napravim. Pitat ću ja za recept, ako mi htjednu, da, dobro jest. Ako ne htjednu, ja ću to zvraknut, dobro. Znaš, ako treba? No. Pa sve samo. Idemo, evo ga San Siro. Gdje smiješ stati? Šta je ovdje, je li parking? Tu? Idemo u San Siro na ćevape i na kolače. Ajde. Uzet ćemo je. Uzet ćeš sladoled, ok. Ja došla u San Siro da uzmem recept od ove šampite. Znači ja to. To je čuveni. Evo, dobro. A ima neko? Pa ima, Hamdija je još tu. Nemamo pati. Pa ja, Hamdija je tu još. Aj, mogla si se djeca, Aha, dobro. Dobro. I tako pred sami kraj dana smo došli da obiđemo Edinu rodnu kuću u Janji, da pregledamo je li sve u redu, da malo oberemo zreli smokvi, grožđa, djeca su se malo izbrčkala u vodi, malo smo posjedili, popili kafu i onda smo lagano krenuli put Živinica. Ali prije toga uvijek obavezno kad idemo iz Janje nazad kući u Živinice, svratimo na mezarje da obiđemo naše umrle, Edinoga djeda i nenu. Majka nam je
preselila prije nepunu godinu dana i tako nam je uvijek nekakva posebna emocija kad obilazimo njen mezar. Ovim putem su bila unučad od njenog sina na okupu i praunčad i tako da je to bilo onako baš emotivno, ali Bože moj, hvala Bogu kad ih možemo obići i proučiti fatihe. Ovim putem vas sve selamim. Ja se nadam da vam se video svidio i da nadam se da ću uspjeti još nešto snimiti. Uglavnom u nastavku ćete svakako pogledati i video kako sam pravila recelj. Sve mi nije moglo stati u jedan, moglo je, ali bi bio predug, trajao bi najmanje pola sata, tako da sam odlučila da ipak to razdvojim u dva dijela. Tako da u ovom dijelu gledali ste obilazak Trnave i Janje, branje šljiva i tako to. A ako Bog da u narednom videu, potrudit ću se, ako stignem do narednog videa, da uredim i taj kad smo spremali recelj, odnosno bestilj. I eto, nadam se da ćete biti tu i da ćete me pratiti kao i do sada. Ja vam se od srca zahvaljujem na dosadašnjoj podršci, a mi se, kao što rekoh, vidimo u narednom videu. Do tada mi kao i uvijek ostanite dobro i zdravo.